Assalamu alaikum, hurmatlı cemaat, hurmatlı mekendeşler, hurmatlı kımbatlı katılışlar, amansızlar be. Жалал-Абад областına қарашты Нокен районы Момбеков айлы өкіметінде өстіғандар. Қой базардағыз. Бүгін 8 июн туғандар. Жылға 2024 жыл туғандар. Бүгін ұшыл жерде қысқаша алынған сатылған баларды біліп береміз туғандар. Қаншадан болтады, қаншадан сатылып отады, не болып отады. Қысқаша сұрап біліп береміз. Мұны алуыздағы қозы. Görüp açat. Neydi? Soda dağı oldu tuğanlar. 5500 so'm sürüp atkan. Aka qo'shtingiz diyor şöyle suradasın. 5,5 ha? 5500 so'm. 5500 so'mga nega soda oldu. Aka qancha bo'lsa berem dedingiz? 6 dan öyle gepti. 6 dan öyle o. 6 ga dele yo'q bu. Onda bekerda qiynalib o'tasiz anda aka. Şu 3 qozu. Qozular da to'qtu. 12,5 mingdan ha? 12.200 so'mdan. Şu 3 to'qtu ekan bunaga. 12.200 so'mdan şu 3'e sotiladi. So'yishga jarayib turgan semiz qozular to'qtular ekan. 12.200 dan. Başını çarpan gene. Yok karındaşın ayttım o. Dolatırgan jerini aytıp koydum. Qancha deb qo'ydingiz aka? Qara öyle satam men. Qancha gece berem dedim. Ayal kichkin. 16 hazıra qo'ydim. Bering yaxshi qo'ha qildim. Qo'yingmi? Jengem sherdin olib ketaylik deb. Ha, yer berem yo'q. Sen cevap vermedin. Jengem bering. Yo'q, yo'q. Ha, bo'lmaydi. 18 to'g'ri olgan. Hozir bazan zamir. Tak nonu 16.000 so'm sürüp atadi hozir. 16.000 so'm sürüp atadi. Satarman 18.000 so'm. 5 so'mni qo'ysa jelle beradilar qarindash. Okey, şu lak 5800 so'm bo'ldi. Semiz lak. 5800. Ne oldu? Soda oldu aveçki. Qancha oldu? Qancha oldu aka? Sattın mı? Bir suylaydı da ligin tuttum. Yine valla 8.000 oldu bu. 8.000 so'm ama it bekar bo'lib qoldi mana shu. O'zi ham sanechka o'xshaydi, ha? Go'mishga. 8.000 so'm. Qanday bo'ldi mana? Mana kecha ochatmoqqa satdi. Gerek 8.000 aldı da sırasıyla 10.000'e suradı. Bazen bunlar bayağı 8'in dolar. 8.000 so'm. Qancha aldingiz aka shuni? 8 ga oldi, 8 ga. 11 berdi ha. Qancha berib qo'ydi dog'i? Qanchagacha ko'tardi? 12 so'radi va 4.000 foyda sherdi masalan. Okey, buni echki 11.000 so'm bo'ldi, lazım olib keldi, sağ bo'ladi. Baylanchi. Hazır mı? Savazın en mi? Assalomu alaykum jamoat, neydi qo'ylar bor so'yishga. Qurbonlik qilaman deganlar bo'lsa baylanishaverasizlar. 3 oydan tegirek bo'lib qoldi bular.